Pozdrav svima. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Hvala Emili i Evgeniji i Evgiliju kao jednoj zajednici i organizaciji što nam je dala priliku da učestvujemo u još jednom od naučno-popularnih predavanja koja organizuju. Hvala Aleksandru što se mene tiče što je pristala da učestvuje i nadam se da će nam naša izlaganja i kasniji dijalog biti inspirativni. Dakle, mi ćemo početi ovako sa jednim relativno kratkim individualnim izlaganjima našim, a onda ćemo preći na dijalog između nas dvoje, tako smo se dogovorili. Dakle, to je neka pitanja koje ćemo postaviti jedno drugom i onda ćemo otvoriti prostor za vaša pitanja i za diskusiju. Nadam se da će ovo biti interesantno i zanimljivo. Dakle, dogovorili smo se da ja krenem, pošto, kao što ste čuli, dakle, ja sam po struci sociolog, nisam ni psihoterapeut, ni psiholog, ali, dakle, moja oblast istraživanja kojom se pre svega bavim je ono što se obično naziva terapijska kultura. I to je na engleskom je therapy culture i negde ćete čuti therapeutic culture. Dakle, to je jedna interdisciplinarna oblast kojom se bave sociolozi, antropolozi, psiholozi, kulturolozi, istoričari i tako dalje. A ona istražuje, dakle, u ovoj oblasti se istražuju načini na koje razne ideje, simboli, prakse, pogledi na svet iz disciplina koje se objedinjeno nazivaju psi discipline ili psi nauke, kako neki autori to zovu. Dakle, tu spada psihologija, psihijatrija i psihoterapija kao discipline. Kako, dakle, ovi njihovi elementi izlaze iz sfere nauke i kliničke prakse i nekog terapijskog settinga i počinju da utiču na društvo i na kulturu generalno. Dakle, to je neka oblast iz koje ja pristupam. Upravo zbog toga smo se dogovorili da ja krenem prvi da bi dao neki apstraktniji pregled stvari, malo više, dakle, akademski, a Aleksandar će vam onda nešto reći iz svoje više praktične perspektive. Dakle, u ovoj oblasti istraživanja autori se bave time kako se, na primjer, psihoterapijske ideje pojavljuju u medijima, kako se šire na društvenim mrežama i kako se ugrađuju u svakodnevni jezik, na primjer, i slično. Na primjer, jedan od važnijih fenomena terapijske kulture s kojim možete da se suočite, s kojim sam se ja posebno bavio i tako sam došao uopšte na ovu temu, su priručnici za samopomoć. To ste sigurno nekad videli. Dakle, da ste otišli u bilo koju knjižaru, postoje police koje su samo njima posvećene. Dakle, oni su značajni, recimo njihovi autori su često profesionalni psiholozi, psihijatri ili psihoterapeuti, ali sami ti priručnici nisu naučni niti stručan rad. Dakle, ono što vidim u njima je direktan i svestan izlazak tih profesionalaca u javnost sa željom da toj javnosti ponude neku konkretnu primjenu svog znanja, bilo kroz pomoć čitaocima, dakle, sa nekim određenim mentalnim poteškoćama s kojima se suočavaju, ili recimo da optimizuju neki aspekt svog života, recimo da postanu produktivniji, uspešniji, srećniji, zadovoljniji, da se samo ostvare ili tako nešto. Verujem da je vama u publici, posebno mlađima, ipak zanimljiviji fenomen terapijske kulture na društvenim mrežama. Dakle, verujem da ovde nema osobe koja nije scrollujući po Instagramu nekad naišla na profil nekog psihoterapeuta ili naišla na neki reel ili post gde on se objašnjava neki aspekt, dakle, ili psihoterapijske prakse ili, dakle, neki aspekt realnosti i kulture u kojoj živimo iz te neke, dakle, psihološke i psihoterapijske perspektive. Dakle, nekad čak možete da naiđete na psihoterapeute koji komentarišu brojne društvene fenomene ili čak političke događaje. Dakle, imate recimo celu knjigu koju možete da pročitate koju su psihijatri napisali, gde svaki iz svoje perspektive 2018. izašla analizira mentalno stanje Donalda Trumpa, na primjer. Dakle, možete, na primjer, kod nas naići da se recimo psihoterapeuti objavljuju tekstove u nekim čak etabliranim medijima, kao što je Danas, Politika, Vreme i tako dalje. Ali ako se vratimo na društvene mreže, možemo reći da manifestacije, da ovdje imamo nekoliko dimenzija u kojima se manifestuje to što sam nazvao terapijskom kulturom. Dakle, recimo, imate, to bih nazvao veliki, grand influenceri koji dolaze iz tih psi disciplina. Dakle, recimo, tu možete uzeti primjere Jordana Petersona ili Gabora Matea, na primjer. Peterson je profesor kliničke psihologije koji se proslavio svojim
jungijanskim tumačenjima mitova i Biblije, a potom prešao na komentarisanje neke političke sfere i onda i na pisanje priručnika za samopomoć sa direktnim savjetima o tome kako da navodno dovedete svoj život u red. Dakle, ovi influenceri u principu od svog rada prave franšizu i tako počinju u online sferi, onda prelaze na neke druge forme, poput priručnika za samopomoć, vođena online emisija ili u Petersonom slučaju čak pokušaje da osnuju alternativni univerzitet. Druga dimenzija su manji influenceri, psihoterapeuti koji promovišu svoj rad u online sferi i u ovom slučaju se prevashodno radi o praktikujućim terapeutima koji koriste te online platforme za promociju svoje prakse i za kontakt sa širom javnošću. I ovo je dimenzija sa kojom najviše nas dolazi u dodir. Dakle, na to se odnosi moj komentar da sigurno nema šanse da niste bar jednom sreli sa nekim influencerom ovog tipa. Naravno, istraživanja ovih tema nisu toliko česta, ali postoji jedno nedavno objavljeno istraživanje na koje sam naleteo, gde su, recimo, autor je analizirao, to jest intervjuisao psihoterapeute koji koriste Instagram za samopromociju na neki način. I ovde, dakle, on uočava zanimljiv paradoks. Dakle, svi ispitanici su izjavili da im smeta upotreba Instagrama i da bi voljeli da ne moraju da ga koriste, ali osjećaju pritisak jer svi ostali terapeuti i kolege s kojima dolaze u dodir koriste Instagram. Dakle, oni su isticali da ih iritira to što psihoterapijske ideje moraju da uprošćavaju za formate postova i reela i kao da takođe su se žalili na to da ih algoritam neprekidno tera da konstantno proizvode sadržaj, jer ako to ne rade redovno, algoritam prestane da ih prikazuje publici. I stoga se na neki način dolaze u situaciji koja je bezizlazna. Treća dimenzija je možda najteže uočljivija i ona sad dobila i svoje ime. Radi se o fenomenu koji se kolokvijalno naziva terapijski govor. Na engleskom je to therapy speak, da koristim engleski izraz jer se kod nas nije ovaj pojam još odomaćio. Dakle, ovde se misli na svakodnevnu upotrebu pojmova iz psihoterapije koji izlaze iz kliničke sfere i ulaze u naš svakodnevni jezik. Dakle, tako možete čuti da neko bivše ili sadašnje partnere naziva narcisima, ili tako. Dakle, teški životni događaji opisuju kao traume, uobičajena neka tuga svakodnevna životna se naziva depresijom, a strah anksioznošću. Dakle, sada je takođe, recimo, sve popularnija upotreba pojma granice. Najčešće za neke situacije gde ljudima smetaju neke opšte socijalne obaveze koje imaju prema, recimo, porodici, partneru i tako dalje, ili, recimo, na radnom mestu. I tako nezadovoljstvo naravno može biti opravdano, posebno ako radite neki užasno izrabljujući posao, ali ono što je ovde zanimljivo je da se takve situacije isključivo poimaju i objašnjavaju kroz prizmu kršenja granica, a ne kroz neke druge pojmovne okvire. Sad, zašto je ovaj fenomen terapijskog govora važan? Dakle, najbolji način da razumemo te svakodnevne pojavne oblike terapijske kulture je kroz pojam koji se naziva etnopsihologija. Dakle, ovaj pojam se koristi u antropološkim istraživanjima prvobitno, da se ispita način na koji različite kulture razumeju šta je to ljudska psiha, šta je to ljudski um, kako on funkcioniše i naravno gde se njime su se opisivali procesi kroz koje kultura usađuje te ideje u svoje članove. U savremenim istraživanjima se ipak etnopsihologija pre svega koriste se istraže pojmovi i tehnike kroz koje nam kultura daje načine da razumemo sami sebe, savremena, moderna kultura. Dakle, kako nam kultura u kojoj živimo objašnjava naše sopstvene mentalne procese, emocije, motivacije, želje, potrebe i tako dalje. Ali ono što je ovde ključno je da svaka etnopsihologija takođe objašnjava odnos između psihe i sveta van nje. Dakle, odnos između psihe i društvenog sveta generalno. Dakle, etnopsihologija daje odgovor na to pitanje koje je vaše mesto kao pojedinca u društvu, šta možete da očekujete od društva u kome živite i čemu možete da se nadate. Dakle, i šta društvo u stvari očekuje od vas. Sad, određeni autori uočavaju da ono što sam nazvao terapijskom kulturom drastično menja savremenu etnopsihologiju naših društava i rekonstruiše je kao, kako oni to zovu, psihocentričnu kulturu. Šta to znači? Dakle, zbog popularnosti tih psihoterapijskih ideja, psiha pojedinca postaje mesto koje ima sada posebni i
privilegovan značaj. Dakle, psiha počinje da se shvata kao ono što u stvari objašnjava društvene procese, događaje i fenomene koji su zapravo, dakle, neke socijalne i strukturne prirode, ne nužno psihičke. Tako, recimo, možete čuti da se stopa kriminala u Americi, pogotovo u određenim marginalizovanim zajednicama, objašnjava time što imaju veliki broj porodica sa samohranim roditeljima. Dakle, nasilje nad ženama možete čuti da se svodi na stepen narcizma nasilnika, ne nešto drugo. Razlika u platama između muškaraca i žena se objašnjava time što se žene navodno, što se tvrdi da su žene navodno psihički po prirodi ređe ispostavljaju neke zahteve i ređe se sukobljavaju i tako dalje. Ono što je zajednički imenilac u ovim slučajima jeste što se sistemska objašnjenja premeštaju i svode na psihološki teren. Sad, ono što autori koji se bave ovom temom dalje uočavaju je još značajnije kada govorimo o ovome, a to je, dakle, da u ovoj psihocentričnoj etnopsihologiji psiha, unutrašnjost našeg uma, postaje mesto iz kog izviru ključne i čak vrhovne vrednosti u savremenom trenutku. Dakle, emocije, želje i potrebe postaju primarna referentna tačka u odnosu na koje se meri uticaj nekog važnog društvenog događaja, donošenja zakona, načina na koji se uređuju institucije i tako dalje. I to je toliko rašireno i često i toliko duboko usađeno u nas da nam je teško da zamislimo da je naš svet nekada drugačije funkcionisao. Tako, recimo, možemo navesti primer, dakle, tragedije kod nas koja se dogodila u osnovnoj školi Ribnikar pre nekoliko godina. Dakle, primarna stvar koju ste mogli da čujete u medijima, dakle, od koje se odmah počelo kad se ovo dogodilo, dakle, je bilo pitanje traume i traumatizovanosti ljudi koji su povezani s tom tragedijom, što naravno nije nevažno, daleko od toga. Ali ono što je karakteristično je bilo da je to bila prva tema, dakle, prva tema koja je postala mentalno stanje. I to ne samo oni koji su neposredno uključeni u tu tragediju, već ste mogli da čujete u medijima, recimo, da se govorilo da su mi sada traumatizovana nacija. Dakle, u psihocentričnoj etnopsihologiji unutrašnja psihija postaje primarna stvar oko koje treba biti zabrinut, ono što treba da se zaštiti i čija povreda postaje na neki način kao neka vrsta moralnog prestupa. Sad, pre nego što pređem na neke više na neke autore koji su se bavili ovom temom, koje želim da vam pomenem, osvrnut ću se na još jedan fenomen koji pokazuje koliko duboko terapijska kultura rekonstruiše naše shvatanje samih sebe. Radi se, dakle, o usvajanju psihijatrijskih dijagnoza kao simbola identiteta. I ovo me, recimo, kod nas pisao psihijatar Milutin Kostić, dakle, tako da nije samo moja tema. Dakle, određena istraživanja su pokazala da je ovaj fenomen takođe snažno vezan za online sferu i da mnogi mladi ljudi, posebno na zapadu, formiraju svojevrsne virtuelne zajednice oko ovih dijagnoza i u kojima se potpuno poistovećuju sa njima, one postaju simboli njihovog identiteta. I razlog za ovo je pre svega što im ta psihijatrijska dijagnoza daje pristup određenoj zajednici, samim tim osjećanje pripadanja i prihvatanja. Ona postaje neka vrsta surogata za socijalnost. Dakle, izolovanim i usamljenim mladim ljudima se tako pruža mogućnost da saniraju te probleme usvajanjem dijagnoze kao identiteta. Dakle, dve istraživačice su o ovome pisale u SAD-u i one su tvrdile, dakle, da virtualne zajednice okupljene oko ovih mentalnih problema i posebno online influenceri koji govore o tim temama zapravo navode publiku da usvoje psihijatrijsku dijagnozu, pre svega da bi stekli pristup zajednici gde se osjećaju da pripadaju i da neko brine o njima. Ali problem koji one uočavaju je da dijagnoza postaje kao neka karta za ulaz u zajednicu koja sa sobom nosi društvenu ulogu mentalno bolesne osobe. I ta uloga ima neka svoja pravila. Dakle, od vas očekuje da tražite profesionalnu pomoć, čime vas usvajanje tog identiteta povezuje sa psihijatrijom i sa farmakoterapijom kasnije. Dakle, ali takođe vas izoluje od nekih društvenih očekivanja i oslobađa vas od njih, kao što recimo neki nužni oblici ponašanja prema vašim bližnjima, odgovornost za traganje za zaposlenjem ili za, recimo, neka očekivanja od obrazovnih institucija, ako, recimo, studirate i tako nešto. Dakle, vi stavljate svoj život u profesionalne ruke usvajanjem tog identiteta i na taj način odlažete ili odbacujete potrebu da preuzmete odgovornost za svoj život. Sad, na kraju, pomenuću dva autora, dakle, koji su govorili o ovoj temi. Dakle, jedan od njih, Christopher Lasch, koji u svojoj knjizi Kultura narcizma govori o ovome. Dakle, ova istraživanje terapijske kulture postoje od 60-ih godina, on o ovome piše krajem 70-ih. Dakle,
on piše u periodu snažnih socijalnih promjena, dakle 60. borba za građanska prava protiv konzervativnih vrednosti i tako dalje, koji kulminiraju famoznim protestima 68. I za Leša terapijska kultura predstavlja kao jednu novu strukturu značenja i smisla koja nastaje u tom periodu u kontekstu opadanja uloge religije i politike, kaže on. Dakle, on tvrdi da terapijska kultura građanima nudi jedan novi univerzum smisla u kom transcendentne neke vrednosti kao što je, ne znam, nacija, vera, zajednica, politička partija, klasa, šta god, dakle, gube na značaju, a njihovo mesto zauzima pojedinac i njegova psihička unutrašnjost. I kaže, dakle, Leš kaže da je terapijska kultura zamenila religiju i preti da zameni politiku. Jer, kaže on, dakle, ona nas kao pojedince ubeđuje da budemo preokupirani sobom, upravo zato što u savremenom svetu više osjećamo da neke stvari koje su izvan nas, kao što je način političke organizacije društva, dakle, ekonomska struktura i tako dalje, da su te stvari izvan naše kontrole i pošto njih ne možemo da utičemo, hvatamo se za jedinu stvar za koju nam se čini da imamo neku kontrolu, a to je naša psiha. Kasniji autori, na primjer, jedan britanski sociolog Frank Furedi je napravio važan korak kada je pisao o terapijskoj kulturi. Kada govorimo o terapijskoj kulturi, prva asocijacija nam je naravno individualizam, je li tako? Dakle, ona nas upućuje da brinemo o sebi, da budemo okupirani svojim umom i tako dalje. Ali Furedi kaže upravo suprotno. On tvrdi da se dešava nestanak individualizma, kako se on klasično shvatao u liberalnoj tradiciji, dakle, autonomni građanin koji slobodno vodi svoj život i želi da bude angažovan u javnosti i tako dalje, i da brine o nekim pitanjima kako je društvo organizovano. Furedi kaže da zapadne države koje se oslanjaju sve više na psihološko i psihijatrijsko znanja se oslanjaju da bi regulisale što više život ljudi i odakle u tim zemljama. Njihovo ponašanje na radnom mestu, odnose u porodici, u privatnoj sferi i tako dalje. I kaže onda je to moguće jer građani sve više shvataju sebe kao ranjive pod uticajem terapijske kulture. Dakle, smatraju da postoje previše nekih faktora koji neprekidno ugrožavaju njihovo mentalno zdravlje, što onda opravdava to da zahtevaju državnu intervenciju u privatnu sferu. I dakle, građani sami usvajaju tako shvatanje sebe i počinju da vide sebe kao ranjive i psihički život kao permanentno ugrožen. I onda stalno posežu za ekspertskim znanjem, terapeutima, psihijatrima, od kog postaju zavisni. I evo, da zaključim, pre nego što dam reč Aleksandri, daću dve dijagnoze koje objašnjavaju fenomen terapijske kulture i njenu popularnost danas. Prvu dijagnozu ću nazvati teorijskom dijagnozom. Dakle, nesumnjivo je da živimo u jednom svojevrsnom dobu krize. Dakle, političke krize, ekonomske krize, kulturne krize. Jedini autor je naše doba nazvao dobom polikrize ili višestrukih kriza. Dakle, fenomen terapijske kulture tu dobija specifičnu ulogu. Dakle, on izmešta uzroke kriza u psihičku sferu. To je, recimo, o tome govori jedan autor, zove se Peter Bloom. I ono zove etička opravka društva. Dakle, on tvrdi da savremeni kapitalizam funkcioniše tako što kontradikcije i probleme koje stvara predstavlja kao uzrokovane psihom i samim tim nudi modifikaciju psihe kao rešenje tih problema. Tako terapijska kultura dobija ulogu tehnologije za modifikaciju kapitalističkih subjekata u doba krize. Ona nudi tehnike i alate za uklanjanje tih nekih poteškoća koje ove krize imaju po našu psihu, kao što je anksioznost, stres, depresija i tako dalje. Tako da se, recimo, problemi sa nezaposlenošću mogu predstaviti kao problemi lične motivacije i truda, pa se onda oni rešavaju psihoterapijskim online savjetima, recimo, ili priručnicima za samopomoć. Drugu dijagnozu ću nazvati egzistencijalnom. Dakle, jedan američki egzistencijalni psihoterapeut Rollo May u knjizi Čovekova potraga za sobom, Man's Search for Himself, tvrdi da je popularnost psihoterapije produkt duboke društvene krize, to jest dezintegracije istorijski stabilnih institucija na kojem smo se oslanjali i koje su nam pružale neki oslonac i razumevanje sebe samih i, dakle, našu ulogu u ovom svetu. Popularnost psihoterapijskih ideja, dakle, nije neka kulturna moda, ona je simptom generalne konfuzije u kojoj se nalazimo, jer neki tradicionalni načini života i shvatanja čovekovog mesta u svetu nestaju, a sa druge strane nemamo nove oslonce na koje možemo da se oslonimo i kroz koje možemo da razumemo ko smo i šta svet očekuje od nas. Toj praznini se okrećemo tim tehnikama i znanjima kojima pokušavamo da razumemo sopstvenu psihu, u nadi da ćemo u njoj naći neki stožer smisla koji će nam reći šta možemo da očekujemo od života, ali i šta život očekuje od nas. Hvala.
Ovo je bilo poprilično zanimljivo. Mi smo otprilike pričali kako će izgledati, ali sad prvi put čujemo onako u potpunosti. Baš je kolega spomenuo zanimljive teme. Mislim da ćemo imati vremena dosta tokom diskusije nekako da se posvetimo specifičnim tačkama. Ja sam htela da onako malo zoomiram i da pričam o tome kako stvari izgledaju u praksi. Kada dođe klijentkinja neka koja je jednostavno iscrpljena i ima svakakve probleme i emotivne i behavioralne usled sistema u kome živi. I usled tih pritisaka, između ostalog kojih je kolega spomenuo. Sad, ovde napravila sam neku mini prezentaciju, čisto eto da ukratko prikažem to. Ova slika meni je reprezentacija psihoterapije, možda nije svima. Neko mi je rekao da izgleda kao da se moli Bogu, ali nije to to. Meni je ovo sloboda. Sad, vidjet ćemo da li vi to mislite kasnije, ali... Izgleda kao ona scena iz Titanika. Da, kad zajedno drži Rose. To je to. U svakom slučaju, ideja je bila da ne bih spominjala nekako, jer smo vremenski ograničeni, ne mogu da spominjem previše primjera iz prakse. Napravila sam tu neku hipotetičku klijentkinju koja predstavlja amalgam brojnih primjera iz prakse i da vidimo eto kako se radi na specifičnom primjeru. Ovako, znači, zvaćemo je Kalina. Ona ima 33 godine, zaposlila se u korporaciji krajem prošle godine, u dugoročnoj vezi, nešto ćemo pričati kasnije o tome, i javlja se samo sa tom nekom rečenicom: ja ne znam šta ću više od stresa, ja ne znam kako da se nosim sa ovim životom. Šta se dešava? Razgovaramo o poslu. Ispostavlja se da radi u jako stresnom okruženju gde ima menadžera koji je mikromenadžer, znači prati svaki njen korak, dobija izuzetno oštre kritike kad god napravi neku sitnu grešku, da li je pogrešno napisala subjekt maila, da li je nešto propustila slučajno, šta li. A što je najgore, ona je odlična radnica. Na poslu ulaže dosta truda, daje bukvalno 100%, trudi se, ostaje preko vremena ako je potrebno, daje sve od sebe, a nailazi samo na kritike. Znači, nema nikakvih pohvala ovde. I onda kako je nagrađuju na tom poslu? Tako što joj daju nove obaveze i nove projekte, jer tako se danas u korporativnom svijetu nagrađuju radnici. I onda ona prosto, kada dođe taj moment, na što se specifično žali, jeste kada taj njen mikromenadžer dođe i kritikuje toliko. I sad ona, s obzirom da ulaže toliko truda na poslu, u tim trenucima se budi bes. Zašto? Zato što dolazi šef, je li tako? Ona se trudi toliko, vređe, govori joj kako ta jedna greška će da utiče ne znam kako. Ali šta se dešava? Usled tog intenzivnog besa ona se paralizuje i ne može da ga ispolji. To je ono što često srećemo na poslu, jeste da se ljudi maksimalno suzdržavaju, da se suprotstave svojim menadžerima u strahu od bilo kakve odmazde. I ona drži bes u sebi, jer isto tako donekle očekuje da ako bude slučajno nešto rekla, to će biti psovke, vređanja i tako dalje. U svakom slučaju, šta se ovde dešava? Ono što možemo da se složimo jeste da je sistem loš. Mislim da rijetko ko je ljubitelj današnjeg sistema i čak i mnogi ljudi koji rade u korporaciji nisu mnogo srećni što rade u korporaciji. I stoji da je sistem neminovno loš. Međutim, šta se ovde dešava? Kako mi sad pristupamo klijentkinji koja je, možemo reći, na neki način žrtva sistema? Ono gde stupa taj neki mit i možda to kako određeni ljudi percipiraju ili neki teoretičari koje je kolega isto spomenuo ili nije, ima i drugih, gde nekako psihoterapija može da služi bukvalno u službi sistema kao instrument da kreira svoje klijente docelim učesnicima društva i da, je li tako, otprilike klijent samo okrivi sve ovo što se dešava na poslu. Ok, evo, ona će da misli, hajde kako ja da rešim svoje probleme, da ja budem bolje, a da zanemarimo da je sistem loš. Znači, sistem je neminovno loš. I šta mi tu radimo kao terapeuti? Gledamo šta se nalazi iza tog besa. Iza svake emocije ima neki razlog koji se krije tu. Ono što bismo došli, do čega bismo često došli u ovakvim situacijama, jeste da ljudi smatraju da to što se dešava u ovakvim situacijama na poslu jeste jedna velika nepravda.
i nepoštovanje. I to je ono što se prožima zapravo i u mnogim drugim situacijama, ali u današnjem sistemu nepravde ima, tako, dosta. I usled toga se javlja taj intenzivan bes. Ona misli da je šef ne poštuje, da je ovo nepravedno i biva, tako, parališe se. Ne može da odgovori šefu. Ono što mi hoćemo da uradimo na toj terapiji jeste da vidimo kako da joj pomognemo da ona taj bes, ne da ga ukloni, ali da taj nezdravi bes pretvori u nešto zdraviji bes koji je neće paralizovati na taj način i uništiti bilo koju šansu da se suprotstavi sistemu, nego zapravo kako da odreaguje funkcionalnije u cilju da reši taj problem na poslu. I sad ovde sam stavila prihvatanje nepravde, zato što često kada se spomene reč u terapiji prihvatanje, klijenti malo onako odu korak unazad i u fazonu su, čekaj, kako da prihvatim ovo? Kako da prihvatim nepravdu, da me neko maltretira? To ne znači predaja. Znači, nikako ne znači predaja, jer zapravo znači samo da prihvatimo da postoje nepravde u ovom svijetu, jer kada ih ne prihvatamo, to ume da nas zapravo zablokira i da nas paralizuje. I ako samo razmišljamo na taj način, ovaj život je sranje, moj šef je užasan čovek, ovo je jedna velika nepravda, ja ne znam šta ću ja da radim više, ne mogu da trpim ovo. I to znači, ne znam ti ja šta sve, prosto normalno da će da se javi taj intenzivan bes. I kako ona da odreaguje, prosto nego da ili besni u sebi ili da kaže svom šefu sve što planira mesecima, otprilike da mu saspe u facu i da traži na posao od sutra. Znači, radimo na prihvatanju toga da nepravde postoje, ali hajde sada da kada smo svesni da nepravde postoje, hajde da vidimo kako možemo da se suočimo sa njima. Kako da ne budemo paralizovani današnjom realnošću i tim sistemom koji jeste često nepravedan i težak, kako da se nosimo sa svim tim stvarima. To znači da ćemo mi pokušati prosto da je osnažimo i da je osposobimo da se zauzme za sebe i za sve dalje akcije. Šta to znači? Znači da nekako postigne taj određeni, što volimo da kažemo u terapiji, zdravi bes ili samo ljutnju koja će omogućiti da komunicira sa šefom i da kaže ne sve ono što ima, što će u privatnosti svoga doma reći svom možda dečku šta sve misli o šefu, nego da kaže na jedan asertivan način, da se zauzme za sebe. I tu isto stupa taj asertivni trening. Sad, asertivna komunikacija, čisto malo da objasnim, to je kada pomažemo klijentima da na pravi način se zauzmu za sebe. Da objasne šta je ono što im smeta, da kažu kako se osjećaju, ali isto tako da ostave prostor možda i drugoj strani da odgovori. I onda bismo dalje prešli nakon sticanja tih veština i rada na emotivnom problemu, bismo nekako pokušali da vidimo sa njom koje su dalje alternativne opcije. Ako je na poslu toliko loše, ok, jel možemo da menjamo posao? Da li je to validna opcija? Nekada nije validna opcija, ne mogu svi ljudi da menjaju posao i trpe svakakve neke stvari na poslu, ali onda da vidimo, ok, imamo trening asertivne komunikacije, kako možemo da razgovaramo sa tim šefom i da postavimo granice, kao što je kolega rekao, i da se nekako ona zaštiti na tom poslu koliko može. Sad, ovo je jako sažeto i koncizno i zato ćemo imati prilike u toku diskusije još malo da pričamo o ovome. Ali sam htjela da se dotaknem još jednog problema koji je česta stvar koja je meni recimo dosta onako bliska, jeste taj društveni pritisak. Znači, isto pričamo o klijentkinji Kalini, da vas podsjetim, ima 33 godine i u vezi je sa partnerom 3 godine. Šta se dešava u toj vezi? Ona nije zadovoljna, hoće da raskine zato što jednostavno se ne pronalazi u tom odnosu, ali je okružena porodicom i ljudima iz okoline koji zauzimaju klasične srpske tradicionalne vrednosti, da je potrebno da se prosto uda, da ima decu. Svako okupljanje je kad će svadba, kad će deca, ajmo, hoće to malo da počne uskoro. A problem ovde je što zapravo klijentkinja, kada smo ispitivali sa njom njen vrednosni sistem, jeste da se ona ne identifikuje sa tim uopšte. Šta to znači? Svako od nas ima neke sopstvene vrednosne sisteme i ambicije. I oni su vrlo subjektivni, individualni za nas. I to znači da ova naša klijentkinja, kada smo istražili njen vrednosni sistem, je saopštila otprilike da se ona ne pronalazi u tome. Njoj brak nije bitan, mislim može, ali i ne mora, to je otprilike njen stav.
ali ne sa ovim dečkom. I deca su nešto što ona ne želi. I šta sad radimo tu? U suštini, da li ćemo mi kao psihoterapeut da budemo u fazonu, pa kako nećeš da imaš decu, ajmo, šta je to? Ćemo malo da otkrijemo to, da radimo na tome da ti ipak poželiš da imaš decu? Naravno da ne. Ono ka čemu težimo jeste da joj pomognemo prosto da živi u skladu sa svojim vrednosnim sistemom. Zato što je to ono što ljude čini srećnima. Kada žive koliko toliko autentično. Ne mora da znači da to mora da bude maksimalno, ako to u određenim populacijama je to čak i bezbednosni rizik da žive u potpunosti u skladu sa svojim identitetom, da li pričamo o LGBT populaciji u nekim drugim državama ili bilo šta drugo. Ali kada pričamo sad specifično o ovom primeru, ona može da živi u skladu sa tim. Međutim, naravno, ima problem. Zašto? Zato što je izuzetno anksiozna. Anksiozna je kako da se suprotstavi svim tim pritiscima, kako da dođe na te događaje i da kaže, pa, mama, ja neću da imam decu. Zaista me to ne zanima. Ima ogromnu količinu anksioznosti. I šta se tu krije? To je opet ono. Ajde sada da malo iskopamo šta je tu dubina problema. Uglavnom se pronalazi tu strah da razočara roditelje, je li tako? Zato što svima nama, to je ono klasično, kakva je mama, kakvi su bili mama i tata kad ste bili mali, bitno nam je nekako uglavnom da ispunimo ta očekivanja. I ona ima strah da će razočarati roditelja ako im prosto to kaže i plaši se osude okoline. Jer često nailazimo na osudu okoline kada ne radimo neke stvari koje su nekako posmatraju kao norma danas. I onda ona prosto kada zamisli tu situaciju, ja ću da živim recimo u skladu sa svojim vrednostima, ali razočarat ću svoje roditelje, svi drugi će me suditi, svi će me gledati na neki način kao da sam napuštena sama, usamljena i ne znam ti ni ja šta. I to znači da sam ja jednostavno manje vredna i da nisam dovoljno dobar član društva. Uglavnom ide dotle. I onda ono što radimo sa njom jeste dekonstrukcija uopšte te ideje o ljudskoj vrednosti. Jer to je nešto što je često problem da ljudi povezuju sopstvenu vrednost za neke specifične aspekte u njihovom životu. Znači, da li je to ja sam manje vredna zato što nisam uspela da završim, ne znam, neku bitnu stvar koju sam postavila sebi u profesionalnom aspektu. Ja sam manje vredna zato što moja porodica ne misli da sam odabrala dobar put i tako dalje, i tako dalje. Znači, radimo na dekonstrukciji te ideje, jer suštinski mi nikada nećemo moći da ispunimo svačije standarde i svačije ideje o ljudskoj vrijednosti, jer su apsolutno različite. I radimo na bezuslovnom prihvatanju sebe. To znači jednostavno da pokušava da živi koliko toliko autentično u svojoj koži. Sad, šta smo ovde dobili u suštini? Znači, mi smo probali klijentkinje ne da je nekako teramo da bude, kroz psihoterapiju, da bude član društva koji će da robuje tim društvenim pritiscima i kapitalističkim pritiscima, da bude samo jedan miran radnik. Nećemo da smanjimo njen bes na poslu da bi bila poslušna i da bi trpela još više zlostavljača na poslu ili da trpi pritiske svoje porodice i da se uskladi u taj neki kalup, već da je osnažimo. Da je osnažimo i da je putem davanja alata i različitih tehnika omogućimo da se ona zapravo suprotstavi tim svakodnevnim pritiscima sistema, da prihvati sebe i da shvati da je vredna samo zato što postoji i to je dovoljno. I da nekako reaguje sa nekim zdravijim emocijama, jer će to pomoći da imate funkcionalnije reakcije, da ne eksplodira, nego nekako da se zauzme za sebe, da živi u skladu sa sobom. I naravno to podrazumeva i pomaganje oko praktičnih problema, koje podrazumeva asertivnu komunikaciju i još neke dodatne stvari koje su neophodne kako da možda pristupi onom razgovoru sa majkom zato što ne želi decu i tako dalje. Tako da nam nije ideja da oblikujemo klijente da budu samo pijuni sistema, već zapravo da mu se i suprotstave na neki način, ali da opet žive koliko toliko zadovoljno i slobodno. I to bi bilo to od mene. Kolega, hoćemo mi da krenemo sa diskusijom, da započnemo pa da... Da, dakle, i mene je postaklo dosta pitanja, ali recimo,
mislim da bih bilo dobro da ovako ja kao sociolog možda tebi postavim pitanje, pošto si ti ipak do sad pričala, pa ću, ajde da nastaviš, pa ću ja da se uključim. Recimo, da li misliš da postoji danas neki, da kažemo, to nazovem, instrumentalizacijom psihološkog znanja ili psihoterapijskog znanja? Recimo, da li postoje sad neki ovako primjeri upotrebe toga u, recimo, marketingu ili tako nešto? Da li si ti to ovako primetila? Da li možda nam kažeš nešto o tome? Da, i to je ono što je jako zanimljivo, jeste kada znanje iz psihologije i psihoterapije padne u pogrešne ruke. Kao znanje iz bilo koje druge nauke, kad padne u pogrešne ruke, to nikako nije dobro. A posebno je opasno kada je psihologija u pitanju. Znači, najjači primjer za mene je rođak. Freudov rođak je koristio znanje od Sigmunda Freuda o nesvesnom i bukvalno je koristio za marketing. On je jedan od, ja mislim, najpoznatijih ličnosti za PR. I pretvorio je, pošto se cigare nisu prodavale tada dovoljno, oni su shvatili da im fali da ženska populacija počne da puši. Jer tada se to smatralo, žene ne treba da puše, to je ružno ono. I šta je ono radio? On je pokrenuo ceo pokret da je zapravo pušenje od strane žena jedno oslobađanje i pokrenuo je to da zapravo žene time treba da ispoljavaju svoju slobodu i šta se desilo, znači porasla je prodaja cigareta. Tako da psihološko znanje u pogrešnim rukama izuzetno može biti loše. Tu imamo marketinške kompanije, tu imamo korporacije koje su u fazonu dođite na jogu svake nedelje, sad ćemo da se bavimo mindfulnessom, da meditiramo zato što pravit ćemo se da ne radite po 10-12 sati na poslu i tako dalje. Tako da u pogrešnim rukama definitivno nije dobro i sigurno sam da si ti imao dosta primjera toga. Da, mislim da to što si dobro navela, dakle to je Edward Bernays, svojim Freudov nećak bio, ako se dobro sećam. Dakle, on je instrumentalizovao i psihoanalitičko znanje, ali izgleda i feminizam. Da. Dakle, da poveća tržište cigara. Što je zanimljivo, on je kasnije radio za CIA-u. I tako što je pravio marketinške kampanje po Južnoj Americi da izaziva vojne pučeve da bi onda američke kompanije mogle da dolaze i da izvoze voće iz Gvatemale, recimo. Tako da, to je stvarno užasno poseban čovjek. Da, recimo ima jedan španski psiholog koji se bavio tim upotrebom pozitivne psihologije u korporacijama, da recimo Google, koja je pionir tih kompanija koje su to usvajale mindfulness, dakle oni su u stvari oslanjali na pozitivnu psihologiju da bi iskonstruisali tu ideju da radno mesto treba da se uredi tako da se osjećaš da ti je to kao druga kuća. Jer su oni to u stvari zvali kapital sreće, to jest srećni kapital. Oni su, dakle, ustanovili u pozitivnoj psihologiji da ljudi koji se osjećaju srećni u stvari bolje rade. I onda su kompanije to usvojile i na taj način su organizovale svoje radno mesto, počevši od Google-a. Zato je tako i mindfulness u stvari došao tu. Ono što je danas tu zanimljivo, dakle, nešto čim sam se bavio sa jednim kolegom, smo istraživali u stvari te savremene kompanije, kako savremene poput Mete i tako dalje, kompanije koje se bave društvenim mrežama, internetom. Dakle, kako oni u stvari sada instrumentalizuju ne samo, dakle, ovi primjeri koji smo govorili bi bili ovako na individualnom nivou, dakle, neka vrsta individualne psihologije. Oni u stvari koriste tehnike socijalne psihologije da mapiraju način na koji mi se ponašamo na društvenim mrežama i da onda u stvari mapiraju ne koriste samo znanje o individualnoj psihi, nego o intersubjektivnom prostoru. Dakle, koriste način na koji se mi ponašamo na mrežama, kako reagujemo na određene postove i tako dalje, da u stvari podstiču naš engagement na mrežama i da povećavaju naš boravak na mrežama, u stvari sve više. Tako recimo u Facebooku je ustanovljeno da ljudi proračuna. To je tako da ljudi mnogo snažnije reaguju na negativne stvari koje vide. I onda su oni podešavali algoritam tako da vama češće izlaze stvari koje vas nerviraju i s kojima se ne slažete, da biste onda u stvari više reagovali na to i da biste... Dakle, oni u principu instrumentalizuju naš bes na neki način. Dakle, tako. Dobro. Još jedno pitanje za tebe. Šta bi rekla, dakle, ti si dala ovaj primjer, je li tako,
skaline i dakle na neki način kako ti u svojoj praksi izlaziš na kraj sa klijentima koji imaju probleme koji su u stvari, možemo reći, eksterno izazvane. Nije li tako? Dakle, ona nije došla sa traumom iz detinjstva, nego sa stresom zbog roditelja i zbog partnera i zbog radnog mesta. Dakle, ja sam pominjao dosta ovako neki oblik, da nazovemo to, javnog delovanja psihoterapeuta. Dakle, da li u medijima, da li na društvenim mrežama i tako dalje. Što bi ti rekla, dakle, kako ti osjećaš kao neko s time bavi, da li psihoterapeuti treba da imaju neku vrstu socijalne odgovornosti, društvene odgovornosti kad izlaze u javnost i na što bi oni trebali da se oslanjaju u stvari u tome? Naravno, mislim, društvena odgovornost mislim da je neophodna kako za našu profesiju, mislim i za mnoge druge, ali sad ajde pričamo samo o psihoterapiji. Neophodna je i vidimo da se, mislim, ne poštuje naravno od strane svih, ali to je nekako normalno, odnosno očekivano. Ono što ja imam lično problem jeste kada imamo reklamiranje ljudi koji nisu ni dovoljno edukovani i koji, zato što mi nemamo zakon u Srbiji o psihoterapiji dalje formiran, otprilike to zloupotrebljavaju, drže terapije, a nemaju sertifikate ili nemaju dovoljno edukaciju za to. To što si rekao, mislim da sam baš imala nešto u glavi, sad pokušavam da iskopam. Čekaj, podsjeti me, kako si formulisala? Društvena odgovornost. Društvena odgovornost, tako je, etika, to mi je bilo u glavi. Postoje brojni etički kodeksi kojih mi moramo da se pridržavamo. Mislim, trebali bismo da se pridržavamo ako hoćemo da budemo društveno odgovorni i to ne poštuje se u potpunosti. Sada ono što si ti spomenuo, recimo zalaženje u neke totalno druge sfere koje nemaju veze sa psihologijom i nekako mislim da je to zaznuto i recimo nama etički kodeks, sećam se primjera kada smo baš to radili, jeste da mi možemo da kažemo, ok, ja se bavim psihoterapijom, možemo da otvorimo stranicu na Instagramu, sve ostalo, ali psihoterapeuti ne treba da reklamiraju kakve rezultate postižu. Tako da... Da, pre i posle, jeste. To ne bi bilo dobro. Prosto ne možemo mi da tvrdimo, ako hoćete odlične rezultate, kao boženo, smršat ćete 5 kg i tako dalje. Znači, nema toga. Mi samo možemo da ponudimo naše usluge i to je to. Tako da, mislim da to bukvalno zavisi od individua do individue. Kome je stalo da bude društveno odgovoran, kome ne, i sada je na nama, nažalost, odgovornost da prepoznamo to i da vodimo računa za koga se opredeljujemo i koga da pratimo. Dobro, imaš neko pitanje za mene? Da. Nešto što smo pričali, znam da si mi rekao da si radio o povezanosti AI, nekih savremenih trendova, baš na ovu temu. I onda me zanima nešto da mi kažeš više o tome kako će AI uticati sada kao psihoterapeut. Da li će i koliko će da nam uzme posao. Otprilike zanima me da znam za sebe, pitam za drugaricu. Da proračunaš kapital koji ti stiže u budućnosti. Znam da menjam profesiju odmah. Da. Ono što je zanimljivo tu, dakle, isto takođe, to su neka istraživanja koje se tek upovaju kao i za ovo što sam pomenuo, javno predstavljanje psihoterapeuta na mrežama. Dakle, određeni autori su tu skrenuli pažnju na to da u psihoterapiji imate jednu vrstu, ona je takođe jedna vrsta društvenog odnosa, između klijenta i terapeuta. I sad često se kaže tu da postoje 3 instance u psihoterapiji, u stvari, dakle, terapeut, klijent i neki, intersubjektivni prostor. S jedne strane postoji neka kultura izvan u kojoj se mi nalazimo, društvo, ali postoji i kao sam psihoterapijski diskurs, dakle, ideje koje su među tebe i klijenta kroz koje ti pristupaš njemu, dakle, uključujući teoriju i, dakle, te neke praktične norme. I sada ono što tu se primećuje, u stvari da, pošto veliki broj ljudi koristi chatbotove kako za psihoterapiju, tako i za zamenu za bukvalno prijatelja. Apsolutno. Ali, dakle, ono što su neki autori primetili je da sad, pošto chatbotovi, nisu stvarna osoba, naravno, oni u sebi sadrže sad svaki mogući diskurs i znanje o svemu što postoji, je li tako? To vam je kao da sada nema više trećeg u tom odnosu, nego
klijent dolazi u direktan odnos sa ovom trećom instancom, koja je s jedne strane otelovljen, dat mu je glas samog nekog društva i kulture u kojoj se nalazimo, ali i glas tih psihoterapijskih nekih teorija, psihoterapijskog znanja u stvari. Dakle, vi sada kao dolazite u odnos sa samom psihoterapijom, a ne kroz osobu koja na neki način posreduje vaš pristup psihoterapiji. I to ima neke određene probleme. Naravno, s jedne strane, primećeno je da chatbotovi nisu i dalje na tom nekom nivou razvijeni i da kada ih ljudi koriste za psihoterapiju, ona je dobra za neke manje probleme, za neke, dakle, lakše, izlaženje na kraj s nekim lakšim problemima. Dakle, to je tako očekivano, ne možete baš da imate, ne znam, psihoanalitičara koji ispituje vaše nesvesno i tako dalje. Dakle, primećeno je da čak i sami korisnici tih chatbotova se žale da chatbotovi automatski kreću na to da im preporučuju neke stvari kao tehnike. Ja sam anksiozan, evo ti kako da rešiš to. Dakle, dok bi oni češće da pričaju s nekim. Dakle, to je na neki način nešto što je tu primećeno. I dakle, ono što je tu naravno važno je da na neki način vi ulazite u dodir sa, jel tako, dakle, sama naša psiha kao takva se u detinjstvu, jel tako, formira u odnos sa drugom osobom, na neki način sa drugim koji je sa ove strane. Dakle, druge osobe, roditelji, uglavnom, naravno, posreduju vaše formiranje psihe, posreduju među vas i nekih društvenih normi i tako dalje. Dakle, tako se i superego formira i sve to. Ali, dakle, u odnosu sa chatbotom, sve neki način ta pojavnost druge osobe nestaje i ono što je problem, što chatbotovi na neki način ne sadrže u sebi nešto bismo mogli nazovemo negativnost. Dakle, psihoterapeut ima sposobnost da vam kaže ne, da negira neko vaše tumačenje, čak i da vas iznervira, da ne dobijete ono što ste želeli od njega kad dođete i hoćete da vam potvrdi neko vaše tumačenje. Ja imam ovaj problem zbog ovoga. Chatbotovi imaju jednu vrstu kao neki psikofanti, mislim, jel tako? Oni služe da nas zadovolje i to je na neki način u potpunosti nema dakle negativnosti. Klijenti dobiju mogućnost da im chatbot služi kao neko ogledalo. Dakle, tačno potvrđuje manje više svako tumačenje, a ako imaš problem, daje ti tehniku da rešiš. I onda to ja mislim da je ovako definitivno neproduktivno za ljude danas pogotovo. Dakle, da je potrebno da imate i drugu osobu, ali i nekoga da vam kaže ne i da vas u potpunosti negira svako vaše tumačenje. Pa možeš ti nešto o tome pa da možda otvorimo prostor. Znači, sigurna sam, imam posao i dalje. Ne znam, istraživanja kažu da chatbotovi su uglavnom oslanjaju na kognitivno-behavioralne tehnike. Onda sam definitivno... Kao ono u South Parku sa migrantima, they took your jobs. Tako ste vi za chatbotove. Da, mislim, jeste, baš je to što si spomenuo, da to nije upotpunjen odnos. Ono što je u terapiji dosta bitno i što se otkrilo u istraživanjima jeste da sam taj terapijski odnos koji se uspostavi između klijenta i terapeuta jeste ono što deluje između ostalog isceljujuće. Znači, nisu to samo tehnike, samo neko znanje, neka razmena reči, nego sam taj odnos i ta neka sigurnost i sigurni prostor koji se kreira u tom terapijskom prostoru, da kažem. Hoćemo da otvorimo onda diskusiju za sva pitanja ako ima nešto. Moderatorke, hoćete vi da nadgledate ili mi? Moderatorka ima komentar. Pa, apropo toga da AI samo potvrđuje šta mi govorimo, ja bih da kažem da je meni Claude rekao pre neki dan, a ne želim više da odgovaram na ovo pitanje. Pregoreo server zbog emaila. Držao se toga sve vreme. Čak i kad sam otvorila novi. Tako da je to. Ugasio se. Možda i nema svijet poput Da. Ne, ovo baš ima, zato što kad Claude neće više da priča... Da, tu sam ja neću reći ne odgovaram na pitanja, tu smo još 50 minuta. Ajmo ovako. Pošto pričali smo i o toj
kako da kažem, kulturi psihoterapije i kako zove psihoterapije i sve, ali ono što sam primetila je da se, ajde, pored toga što je normalizovano da se ide na psihoterapiju, da to nije tabu i da je to nešto što je, da kažem, preporučilo i tako dalje, u kojim situacijama, da kažem, kako kažem, nema potrebe ići na terapiju, koliko zapravo treba ići, a koliko možemo sami da iznesemo, da li postajemo suviše osetljivi, kada se propagira da se za sve treba ići na terapiju, da li trebamo malo da radimo na tome da dosta toga možemo sami da uradimo, kroz neki razgovor može sa bližnjima ili prosto opet neka samopomoć i ostalo, da iznesemo određene situacije sami, a kada zapravo je potrebno da ipak razgovaramo sa nekim slučajem. Da, to je super pitanje. Sad, voljela bih da kažem da jesmo stigli da nema te stigme, međutim ima je i dalje. To je možda među sada mlađima i tako dalje, to stoji. Ja sam okružena više tim ljudima, ali i dalje ima stigme. Sad, da, nije sad psihoterapija nešto što bih ja rekla svima idite na psihoterapiju svake nedelje, svaki dan. I dođe nekada moment da čak i klijenti koji dolaze na psihoterapiju i da ja primetim da postoji napredak i da kažem, ok, hajde sad možda malo da smanjimo. Deluje da ste napredovali, da imate alate, da ih dobro koristite. Već nekako nemamo neke značajne teme o kojima pričamo i onda nije baš ni ideja, jel tako, da sada ovde samo ćaskamo kao da smo na kafi. To nije poenta. Tako da, dokle god je nama očuvana funkcionalnost u životu na neki način, dok nas ti problemi ne pritiskaju toliko da vidimo posledice, da se možda to iznosi na ljudima oko nas, da smo nezadovoljni, da doom scrollamo svako večer po 5 sati jer smo tužni i tako dalje. Znači, postoje znaci. Onda da, možemo naravno da koristimo alate samostalno. Tako da, dokle god je ta neka funkcionalnost očuvana i svakodnevnica, onda je okej da se nosimo sa tim. Tako da. Gospodine? Hvala Mirjane i sam također na veoma sažetom, ali veoma sadržajnom uvodu i sa mnogo provokativnih pitanja. Jedno pitanje koje se bavim sam također na vreme, volim vaše mišljenje. To je da je još od velike depresije mediji neki način postiču usamljivanje ljudi, odnosno smanjivanje porodice i tako dalje. I onda to je postoji jedan taki razlog za to, ekonomski razlog, da smanjivanje porodice stoji dole toga da stoji više porodice, treba da ima svoje stanove, svoje kola, svoje frižidere, svoje televizore i svoje kauče i tako dalje. Tako da je neki način se tako aktivirala i ekonomija, odnosno biznis. Govoreći o Berneju i tako dalje, ljudima kao oni su zatim u tome sve učestvovali, jer to posle Drugog svjetskog rata, gde on inače bio u stvari propagandista u ratu, Drugog svjetskog rata. Vojni propagandista. A onda, šta se sad dešava kao kombinacija svega toga, imam utisak da se sloboda opet i dalje preuveličava, s tim što veliki broj tih samo, da kažem, knjige savjetnika i raznih terapeuta online, savjetuju ljudima, odnosno da sve rešenje traže da će napustiti svog partnera i napustiti svoje porodice, napustiti sve veze sa svojim porodicom, da bi tako se oslobodili neke frustracije, a u stvari se čine na taj način mnogo slabiji kao jedinke u odnosu na korporaciju da rade, jer nemaju podršku svoje porodice, svog partnera u slučaju da žele da napuste, da promene posao kada tako žive sami. I takva tendencija postoji kao što je spomenuo, sada korporacije i dalje pokušavaju da naprave korporacije dom, zamenu za dom. Šta mislite, da li postoji ta, da kažem, tendencija pretjeranog razbijanja socijalnih jedinki porodice ili sa roditeljima ili sa partnerom, da bi se možda, što u stvari neki način jeste u funkciji ovoga što sam napomenuo? Hvala vam na pitanju. Mislim, vi ste tu krenuli od velike depresije i posleratnog društva. Mislim, jeste definitivno mnogi autori koji
su govorili o ovim temama, Leš i ostali, na primer, su definitivno primetili da to što sam ja nazvao terapijskom kulturom postaje popularno, dakle, negde u postratnom društvu, pre svega u SAD-u, a onda se širi na ostatak sveta, kao i svašta drugo. I, dakle, da jedna od stvari koja se tada dešava jeste, dakle, imate porast urbanizacije, dakle, urbani centri rastu i, dakle, imate pojavu onog što se zove potrošačko društvo, jer, dakle, u tom periodu, da bi se izbjegle ekonomske krize, otkriveno je da morate da podstičete potrošnju. I onda, naravno, dakle, s jedne strane, veliki broj ljudi dolazi u gradove, dakle, porodice se izoluju pojedinačne, dakle, jedinice u kojima žive. Ono što Leš, dakle, u kulturi narcizma baš priča o tome, dakle, kako sada ljudi zbog tih socijalnih promjena koje su se dogodile, ljudi sada ne znaju kako da se snađu, u smislu, dakle, ne znaju na koji način da vaspitaju svoju decu. I terapijska kultura, on nju primećuje, njen uticaj pre svega u načinu na koji roditelji odgajaju svoju decu, jer sada ne znaju kojim više normama da ih uče, zato što su najčešće ti roditelji odrasli na nekom drugom mestu, u nekom drugom kontekstu, sad su došli u ogroman grad, rad u nekim korporacijama i tako dalje. I, dakle, ono što on primećuje je da se, dakle, roditelji se više oslanjaju u stvari na savete eksperata, dakle, za ljudsku psihu. Između ostalog i preko priručnika za samopomoć i preko državnih službi, preko medija i tako dalje. I, dakle, ono što tu jeste dobro primetili, dakle, je da sada terapijska kultura postaje upravo uticajan, dakle, društveni faktor uporedo sa pojavom potrošačkog društva, koje, dakle, se između ostalog oslanja na to da vi kupujete stvari, da vi trošite i da je potrošnja način na koji vi izgrađujete svoj identitet. Dakle, kako izgledate, kako se oblačite, koju zabavu, dakle, koji zabavan sadržaj konzumirate i tako dalje, i tako dalje. Dakle, te stvari jesu definitivno povezane. Vipavi. Da, moje više kao polupitanje da kažem, pošto bih istakla to da se trenutno forsira neka priča o žrtvi, da kažem. Ljudi uživaju u tome da budu viđeni kao žrtve, što, mislim, moramo da se vratimo na Nietzschea, koji je najviše kritikovao upravo to, kao uživanje u ulozi žrtve. Ljudi koji su u stanju nemoćni ljudi koji ne mogu ništa da urede povodom svoje situacije, što je kao većinski, verujem kao većina ljudi ovde, iz svog ne mogu da se osvetim, ne mogu da preuzmem, ne mogu da postanem aktivan, ne želim više da postanem aktivan. Sad ne kažem da je to slučaj kod svih, ali kao većinski jeste i ja mislim da je zbog porasta i toga i promovisanja toga na društvenim mrežama i ostalo, kao upravo pospešilo to, kao ja uživam u tome da budem viđen kao žrtva. To je ono što se forsira kroz medije. Kao pričanje o narcizmu i ostalo, kao ja sam žrtva toga. Svi gledajte mene kako sam ja žrtva i vi treba samo da vidite mene kao žrtvu. Ali to se dalje transferi na mnogo šire stvari. Kao ljudi će biti na poslu i stalno će se žaliti, ja ne odgovaram i posle to sve, ali kao svi živimo tako, moramo se naviknemo na to i kao jadan ja, meni je loše na poslu. I da se ljudi zbog toga samo kao ostanu u toj pasivnoj poziciji. Dosta tih problema i ostalo bi se rešilo kroz transformaciju, da kažem, prelaženje iz pasivnog stanja u aktivno stanje. Međutim, mislim da je upravo porast AI-a malo to nemogućio, jer ukoliko je meni na primjer potrebno, kada uđem na ChatGPT ili šta god, da pričam o svom problemu ili nešto, ja opet nemam razgovor sama sa sobom, što bi kao možda moglo da dođe do nekih, mogla bi time da dođem do nekih stvari, do nekih mogućnosti promjena. Ja kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom ne mogu da dođem do toga. I to je opet, ja mislim, odraz toga ostajanje u toj nekoj pasivnosti. Sad, kada bi trebalo da dođe do neke promjene, kao šta tačno treba da se desi, ukoliko kao upravo to kao ljudi uživaju u tome da budu žrtve, kako se promjena dešava odatle, to je više moje pitanje, šta mislite, da li postoji mogućnost da nekakva promjena ukoliko ljudi insistiraju na tome da ostane pasivno. Okej, hvala. Ajde ti sada. Hoćeš kao žrtveni, kao društveni problem ili hoćeš da ja Ajde, iz kreni ti, ja psihološke sam odgovorio na prvo pitanje. Pa, mislim, u terapiji svakako mi težimo da se
proradi cijela ta ideja žrtve. I da vidimo koliko zapravo imamo koristi kada smo žrtve, jer često su to neke samo površne stvari. I zašto nam je korisno i mislimo da je korisno da nas ljudi tako vide. Ali kad god se nešto malo tu dublje istraži, vidimo tako da suštinski nemamo nikakve pozitivne stvari u tome. Da na duge staze, to ja sam samo žrtva, nas ne dovodi do toga da se zapravo aktiviramo, da preuzmemo koliko toliko kontrolu u svoje ruke koju imamo i da nekako se pokrenemo i da postignemo šta želimo. Sad zavisi od primjera. Tako da, mislim, što se tiče moje perspektive iz psihoterapije, svakako radimo sa klijentom upravo to ko što ste rekli, znači ka aktivaciji. To je glavna stvar, da se ne hrani nekako ta pasivnost, jer šta se dobija time na kraju dana. Tako da, nekako to je cilj. Sad, što se tiče celog društvenog sistema i kako to na društvenom nivou da se sredi, ja nažalost nemam utice na to, nemam kontrole, ali mogu pojedinačno da radim sa klijentima. Ali mislim da između ostalog društvene mreže imaju takođe jako loš uticaj generalno i na to i na ono što si ti spominjao isto i šta se sve koristi i narcizam. I da, mislim, ja sam žrtva narcizma i moj bivši dečko je narcis i naravno svi bivši su sad odjednom narcisi i tako dalje. Tako da mislim da to neka dublja promena je potrebna da bismo vidjeli tako nešto. Da, mislim da je to, pomenuli ste Ničea, mislim da to je stvarno vezano za jednu vrstu, generalno moralnu ekonomiju, u smislu, dakle, da šta uloga žrtve u stvari podrazumeva. Dakle, ono što ljudi rade kada usvajaju ulogu žrtve je da oni traže priznanje za ulogu žrtve. U smislu, dakle, vi postajete, ako uzimate ulogu žrtve, zavisni od nekoga ili nečega što mora da prizna tu vašu ulogu žrtve. Dakle, to je vrlo blisko povezano i sa ovim što zovemo identitetskim politikama, recimo, ako ćemo da idemo na tu više stranu. Dakle, ono što vam uloga žrtve omogućava je sada, dakle, da vi budete izuzeti iz određenih odgovornosti koje imate i, dakle, omogućava jednu vrstu epistemološke i moralne superiornosti koju vi sada tražite, gde, dakle, vaše tumačenje samih sebe i svoje društvene pozicije i svoje egzistencijalne situacije neko mora da prizna. I, dakle, kako se dešava promjena u takvom sistemu, dakle, jedini način je da vi izlazite iz takvog identiteta kada se posvetite nečemu gde vam je važnije nešto od tog vašeg unutrašnjeg stanja. Dakle, u smislu, ako ste žrtva narcisa, dakle, vi ste preokupirani unutrašnjim osjećajem da ste povređeni. Dakle, onda ako imate nešto čemu ste posvećeni što je iznad vas i što je važnije, gde ste vi spremni da zanemarite sada ta vaše osjećanje i tome nečemu više da se posvetite, to je jedini način da izađete iz toga. Dakle, ako govorimo na tom nivou. Mislim, na redu. Samo želim da se zahvalim cijenim organizatorkama na divni večeri, kao i našim dragim sagovornicima na sjajnom i, kao što smo videli, posticajnom razgovoru. Ono što je interesantno za ovu temu je dobro poznata Lacanova misao da je jezik dar koji je podjednako opasan za ljudski rod, kao što je to bio i konj za Trojance. On nam se nudi kao nešto što je besplatno, ali čim ga prihvatimo, on nas kolonizuje. I tako je danas jedan od primarnih jezika, primarnih diskursa upravo o žrtvovanju. Na neki način vodi se svoj vrsti šampionat u tome ko je veća žrtva. S druge strane, jedan od dominantnih diskursa je također ovaj o kojem je malo čas gospodin govorio, a to je diskurs slobode. A sloboda je, kako je to čuveni američki kulturolog Matthew Arnold još 50. godina prošlog veka govorio, ništa drugo nego konj koji je dobar za jahanje, ali jahanje u određenom smeru. Jer ono što je uvek u zaleđu, to je ideologija, to je opet diskurs. Biti u svetu znači biti obeležen diskursom. I ta pouka francuskih strukturalista iz 60. godina prošlog veka je ono što premrežava naš svet i danas. Ali stvari nikada naravno nisu crne ili bele, sve u slučaju partizana, da se malo našalimo. I ako imamo tačku bega, onda treba da imamo i jezik bega, ono što izmiče tom nametanju određenog diskursa, tog diskursa koji ostavlja trag, koji ostavlja bel na našem tegu. I kada nađemo tu tačku bega,
onda treba da nađemo jezik koji će pružiti prostor za ono što je neegzistentno, za ono što izmiče dominantnom stanju stvari, oficijalnom poretku. I tek tada ćemo moći da ponovimo one Ženeove reči, moja pobjeda je osvojena rečima. A psihoanaliza, ona je bila velika tema naravno još u periodu nakon Drugog svjetskog rata, u vreme renoviranja marksizma od strane Altisera, od strane Lakanovih seminara, i tada je Canguilhem u javnosti istupio za jednim vrlo oštrim stavom, kada je govorio da je psihologija zapravo filozofija koja nedostaje strogost. I to zato što ona polaže pravo na objektivnost, ali se zapravo svodi na puku eklektiku. Ali danas imamo gotovo 700 različitih škola psihoanalize. I to također svedoči o tome da je dezorijentacija glavna ideologija našeg vremena. Drugim rečima, sinonim za neoliberalizam. Ali, kao što rekoh, bitno je uvek etika istrajavanja. Ne biti žrtva, nego na neki način pokušati istrajati u svom idealu, pronaći ideju sa velikim mi, koja uvek može i skupa da nas košta. Ali sloboda je skupa i za nju moramo da platimo cenu. Jer u tišini koja ti je raspoznatljiva, moraš da istraješ, ne mogu da istraješ, kao što kaže Beckett na kraju jednog svog remek dela Pesimeni. Izvedite ako sam udužio, hvala. Hvala, okej. Neko pitanje, komentar? Vi, pa vi, pa vi. Vi. Pre svega, hvala vam na ovom predavanju, zato što mi se jako dopada da se psihoterapija konačno povezuje sa sociološkim kontekstom i sa sociologijom, jer mislim da je zapravo nemoguće govoriti o čoveku, a da ne govorimo o društvu, jer je čovek element i član, naravno, društva, a čini mi se nekako iz nekog mog iskustva da, nažalost, većina terapeuta zaboravlja gde živimo, kako živimo i da samim tim nekako nemogućnošću da spozna gde smo i šta smo, da možda na pravi način i ne radi, da tako kažem, pod znacima navoda, dobro svoj posao, pa se iznenađuju na neke stvari, kao da živimo, ne znam, u Oslu ili nemam pojma gde u bilo kojoj skandinavskoj zemlji. Međutim, ono što je meni jako ovde zanimljivo jeste da je sve uzročno posledično i da je veliko pitanje dokle doseže društvo, a gde smo tu mi. Zapravo, šta su neke naše želje i naše vrednosti, a šta su vrednosti društva. I onda mi je jako bilo interesantan ovaj primjer koji je Aleksandra navela, klijentkinje koja ne može da se izbori na poslu, da osjeća bes. To je jako prirodno, jer naravno da ona nije tu validirana, da tako kažem, ali isto tako ona ima i izbor. Neko u njenom slučaju, da je došao neki drugi klijent ili možda nije uopšte ni došao, on će tekako znati da se zauzme za sebe, da bude agresivan i onda se to uopšte i postavlja pitanje da li je to samo društveni problem u tom slučaju ili zapravo taj klijent ima problem mnogo dublji koji datira još iz porodice, da ona možda još u porodici nije uspela da se izbori za sebe, da imala probleme sa autoritetom i tako dalje. Mislim, samo ovako deluje možda površno i da taj sociološki aspekt samo malo onako baca tu neku prašinu, ali da ti problemi potiču mnogo ranije, ja bih rekla, i da ona zapravo ima neke druge probleme, da se samo sada u ovom slučaju to na taj način odigralo. Takođe, taj deo oko dece mi jako zanimljiv sa sociološkog stanovišta, da je to priča pre 50 godina, verovatno ni ona i mnoge žene ne bi ni pomislile o tome da nemaju decu, zato što je to propagirala kultura, to je ta terapijska kultura. Kultura nam zapravo kreira naše želje i naše potrebe. I mi sad dolazimo u takvo društvo da je okej reći, meni je sasvim super, ne želim da imam decu, a da li je to stvarno istina? Da li je to stvarno njena želja? Da li je to stvarno njena vrednost, pošto ste rekli da radimo na jačanju vrednosti? Da, ali ja bih se odmah pitala da li je to stvarno njena želja ili ona možda beži od odgovornosti, ima strah, anksioznost, da preuzme odgovornost za sopstveni život, pa je onda lakše reći ok, ja ne želim decu ili mi je lakše to u ovom trenutku. Prosto ovo su neka, samo da kažem, ovako nagađanja, nego hoću da kažem da ja to vidim kao
uzročno-posledičnu vezu između društva i društvenog sistema i onoga što smo mi. Da mi tu trebamo nekako da je teško da otkrijemo dokle je naša istina, a dokle je istina samog društva i da li nam on kreira te želje, jer danas se propagira da budemo sami, znači promoviše se da budemo sami, bez dece, šta će nam deca, uključi Netflix, zabavi se, nemoj da ideš, nemam pojma negde, udati smo i oženjeni smo za korporacije, šta je sa team buildingom, ajde ostani, posle 5 nećeš da ostaneš na poslu, kao sve okej, ali ti se zato to sve računa, ideš na neku crnu listu. I zapravo ti živiš korporaciju, tvoj život je u stvari preduzeće i jedna korporacija. Tako da mi se mnogo sviđa što ste napravili ovakvu jednu tribinu i mislim da bi terapeuti trebalo i tekako da imaju znanja ne samo iz psihologije i psihoterapije, već i sociologije, filozofije, antropologije, da bi stvarno mogli da razumiju čoveka u pravom smislu te reči, da ne bude sve na nekom nivou coachinga, nego zaista psihoterapije. Samo sam ovako htela da komentiram. Mislim, da li ste tu 3 zapravo vrlo interesantna zapažanja, pokušat ću da zapamtim sva 3. Prvo, ono što ste rekli kao koliko je zapravo samo njena okolnost krivac i gde počinje ona i rekli ste da bi možda neko drugi odreagovao drugačije. I to je apsolutno tačno. Znači, nekada su određeni ljudi se mnogo lakše nose sa takvim situacijama i mnogo lakše se izbore za sebe. Ali baš sam htjela i da spomenem, ali nismo imali nešto mnogo vremena, jeste da postoji taj biopsihosocijalni model koji mi koristimo u terapiji. I to je cijela ta ideja da mi nismo rezultat samo okoline ili nismo rezultat samo neke svoje vulnerabilnosti možda, ili genetike, nego uglavnom je mešavina svega toga zajedno. Znači, ta klijentkinja sada kada bismo hipotetički pričali, možda je vulnerabilna da ima anksiozne probleme zato što je mama, recimo, ima anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj, na primjer. Možda tu ima onda isto tako uticaj ako, ko što kažete, ajde imala je neko loše detinjstvo, pa sada da ne zalazimo tu. I onda dolazi u okolinu koja će samo da pogorša te probleme i da ih intenzivira. Sad, to ne znači da je bilo šta, jel tako, u toj okolini okej, nego samo znači da određeni individue sa određenim sklopom će možda odreagovati na taj način da će možda morati da potraže pomoć, što je sasvim okej i nekako sistem, nažalost, ume da pogorša te probleme. Baš je bilo jedno interesantno istraživanje da schizofrenija je mnogo veća prevalenca u gradovima, u urbanizovanim gradovima, zato što oni koji imaju predispoziciju za schizofreniju, grad i brzina grada i stresovi će tu predispoziciju da trigeruju. Tako da je mešavina svega. Ovo drugo što ste rekli za decu. Možemo reći da nekako kao zavisi koji je algoritam koji ima na svom telefonu. Neko ima taj algoritam gde će žene biti u fazonu ok, ne želim da imam decu i to je nova sloboda i sve ostalo. Sad, ono što ste spomenuli da se ona krije nekako iza toga da ne može da preuzme odgovornost, to je sada jako diskutabilno zato što ja mislim da se ovde ne radi nužno o tome da postoji psihički problem iza toga. Možda u jako specifičnim primjerima gde možda neko ima problem da odraste i da prihvati uopšte koncept dece, ima i toga. Ali sa druge strane mislim da donekle promena društva i malo oslobađanje ljudi da ispoljavaju svoje želje nam omogućava i da kažemo pa sad je okej da kažem da ja ne želim decu jer ne živim više u onom patrijarhalnom sistemu i imam slobodu da to kažem i ja ću to da kažem i da živim tako. Tako da mislim da kod nekih se zapravo radi o zaista želji i to je okej. Ono što mi na psihoterapiji u suštini radimo, nećemo propagirati nešto što sad ja da kažem postoji istraživanje da kažu da su ljudi zadovoljni sa decom, uglavnom nije tako, ali kako se zove, i da imaju ta istraživanja ja joj ne bi to nametala, zato što to nije moja uloga u terapiji. Nije moja uloga da ja namećem bilo koje vrednosti, niti moje, niti društvene, već je ideja da se vodimo onim što ona želi. Ako je to nešto što ona trenutno želi, vodit ćemo se time. Treća stvar, pokušavam se setim treće stvari koje ste rekli, ili možete da me podsjetite? Onda je dovoljno bilo. Da, mislim da je zanimljivo to što ste postavili pitanje, zato što mislim često da je to, ako se govori o psihoterapiji, o svim tim sličnim stvarima, da je sad to pitanje šta su stvarno naše želje, šta su nam nametnute želje. Dakle,
Nisam siguran da je to sad baš tako neka, jel tako, binarnost. Mislim, kao šta, da li sad neko od nas, nije se ona zamišljena osoba iz Aleksandrinog primjera rodila sa željom ovim ili onim. Dakle, mi se neko formira u nekom kontekstu i mislim da je poenta da pronađemo neko mesto u tom kontekstu i da vidimo šta nam odgovara, šta ne, da li sami sebe silimo na nešto ili ne i tako dalje. Dakle, tu ste pokrenuli sad to pitanje autentičnosti, koje ja mislim da je popularno, ali da nisam siguran da je baš poenta ni psihoterapije da vi tragate za autentičnim sopstvom, ako tako nešto postoji. Ako sam vi, pa vi. Posledno. Ja bih se nadovezao na diskurs o žrtvi odgovornosti i pomenuo bih Petersona, kako ste već pominjali, zato što mislim da je on savršen primjer te neke, ajde da kažem, kontradikcije koju vidim u tim nekim pristupima, samopomoći i tako dalje. U kom smislu? Kad je on 2018. recimo, dok je još bio u svom punom vijeku, čak i tada glavna kritika, dok je još bio više normalan, čak i tada glavna kritika njega je bila da on uz sve svoje psihološke savjete koji su većina njih validni, da on naturalizuje kapitalizam. I on, to se naravno nadovezuje se, na primjer, tu Byung-Chul Han, znači njegova, Burnout Society, dakle, da se mi optimizujemo konstantno, postajamo mašine i tako dalje. I sada mene zanima kako da izbegnemo, ajde da kažem, tu naturalizaciju kapitalizma, da izbegnemo tu, i da postanemo kao robovi sistema, kako god, a da istovremeno preuzmemo odgovornost da ne budemo žrtve, jer to ide lako, mislim, lako može da se spinuje u korisnost sistema. Da, hvala vam, jako dobro pitanje. Ja mislim da je odlično pitanje i hvala vam što ste pomenuli Hana, njega jako volim. Dakle, to se nadovezuje na ovo što je prethodno pitanje postavljeno o žrtvi. Mislim da je tu, s jedne strane, dakle, ideja odgovornosti je nešto što je takođe, ima u sebi, način na koji se ideološki koristi je kontradiktorno. S jedne strane vam se govori da morate da budete odgovorni za sebe, a sa druge strane vam, ideološki nam se stalno u kulturi nudi to, nude nam se takve neke ideje koje objašnjavaju zašto smo mi žrtve, čega smo mi sve možemo da budemo žrtve, da li nas neko opresuje, da li smo mi diskriminisani na ovaj ili na ovaj način. I dakle, naravno, neke od tih ideja svakako su validne u smislu da vi možete biti deo neke populacije koja se nalazi u takvoj situaciji. Ali, dakle, moj neki odgovor bi bio da ja nekako se uvijek trudim da izbegavam, sad naravno i kao sociolog nisam sklon tome, dakle da izbegavam i generalno davanje savjeta, ali i generalno pokušaj da kao objasnimo šta sad mi kao pojedinci možemo da uradimo. Dakle, ono što vi možete da uradite kao pojedinac, moje neko objašnjenje bi uvijek bilo da pronađete nešto, dakle da pokušate da pronađete neko svoje mesto gde imate nešto što vam je jako značajno i gde vidite neki svoj smisao o čemu treba težiti. I dakle, da preuzmete odgovornost za to da taj smisao nekako ostvarite. Sada, dakle, vi s jedne strane to na taj način možete biti uklopljeni u neki ideološki diskurs i u neke strukture gde ćete vi težiti, ne znam, da budete ostvareni biznismen ili tako nešto, da zaradite puno pa ćete onda i da izrabljujete sebe i tako dalje, dakle, dok ne zaradite ne znam ja šta. Ali, dakle, ono što je tu važno je samo ta ideja da ne pokušavamo da svodimo same sebe na instrument. Dakle, mi nismo mašine kojima je poenta da budu optimizovane što više. Dakle, poenta je da na neki način možda i nekada idete na tu stranu da možda ne radite nešto što vam je direktno u nekoj koristi, ali dakle je ostvarenje tog nekog smisla koji vi vidite. Sada, dakle, ja ne mislim da se promjena dešava na tom nivou. Dakle, to je nešto gde mi imamo neku odgovornost za sebe, ali, dakle, društvena promjena se dešava na društvenom nivou. Dakle, ona se dešava političkim delanjem. Dakle, sad, kako ćete politički da delate je neko drugo pitanje. Možda mislim da tebi Šta? Da, želiš da odgovoriš? Ne, mislim da si odlično pokrio. Mislim, eventualno ako nisam propustila još nešto, ali mislim da je vi. Htjela sam da se nadoveže na pitanje djevojke koja je iznad mene i da se nadoveže na predavanje koje ste vi rekli
vezano je to kako biste u današnjem svetu koji smo rekli da je kriza sa svih strana, ekonomsko, društveno, porodično, već ne. A kako biste pomogli nekome ko ne da je žrtva, nego zapravo, ni ono kao ima opciju, nego zapravo kao ima opciju, ali ne vidi svoju budućnost, jednostavno ne vidi poentu da se pokrene. Uvijek je da kažemo umoran, ne vidi smisao da radi ništa, misli da ako radi nešto neće biti promene. Kako pomoći nekome ko može da vidi budućnost, ali ne vidi sebe u tome? I do koje mere postaje opasno? Do koje mere postaje opasno, mislim, to sad zavisi od primjera do primjera, to treba vidjeti i konkretno sa klijentom koji sedi ispred nas. Mi vršimo određene procene rizika, vodimo klinički intervju, čisto da vidimo šta se to dešava i da li postoji eventualno suicidalnost. Sad to što opisujete zvuči kao depresija, jel? Kao klinička depresija. Rad sa bilo kakvom suicidalnošću je nešto ozbiljniji i to ću trenutno ostaviti po strani nego da odgovorim na vaše pitanje. Ono što radimo jeste prosto da otkrivamo, pomažemo klijentu da nekako ipak pronađe sebe u toj budućnosti. Kako? Tako što ćemo vidjeti šta je ono što je klijentu vrijedno, šta je ono što je cenio, šta je ono što je klijent ranije radio da mu je pričinjavalo zadovoljstvo, sad odjednom toga nema. Zato što često kada dođemo do tog depresivnog stanja, gubimo interesovanje. To je jedan od simptoma te depresije. Da gubimo interesovanje za stvari koje su nam pričinjavale zadovoljstvo. I ono što se radi često sa depresijom, mislim, barem iz moje perspektive, jeste ta behavioralna aktivacija. Ok, hajde sad nekako da se malo po malo pokrenemo, da barem dobijete neku malu dozu zadovoljstva u toku dana. Nešto što vam prija. I onda bismo progresivno nekako radili ka tome da uopšte se uspostavi određena količina zadovoljstva, jer depresija je taj neki ciklus, ne radim stvari koje me interesuju, nisam zadovoljna i samo se hrani tako. Znači, i onda je potrebno izaći malo iz toga i raditi ka nekoj vrsti aktivacije. Tako da to je jedan put koji se prosto, mislim, ume da potraje, zavisno od stepena depresije, ali radi zato što klijenti uvijek imaju neka svoja interesovanja, uvijek imaju nešto u čemu mogu da pronađu sreću, samo trenutno se nalaze u situaciji u kojoj im je teško da vide jasno. I onda mi pokušavamo da im pomognemo nekako da skinu te mračne naočare, povezak oči, kako god hoćete. Mislim da je to ipak pronađu taj neki smisao i da vide šta je za njih ta budućnost i kako ona izgleda. Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Ništa. Okej. Vi, pa ćete vi, pošto ste vi već pitali. Za Milana pitanje, ako je therapy culture deo možda pasivizacije subjekta, da li onda influenceri koji prikupljaju ljude oko sebe sa određenom dijagnozom možemo vidjeti kao odgovor na to, kao određenu biodruštvenost, odnosno psihodruštvenost, ajde da se izrazim tako, ili da li postoji neka korelaciju da ste videli u tom nekom smislu, jer iz sopstvenog iskustva znam da u korporacijama, recimo, sve više i više ti ljudi koji žele da vode te korporacije imaju problema sa mlađim generacijama koji postavljaju granice i zapravo postaju, da kažem, subjekti koji nisu poslušni, koji nisu pasivizirani, koji postavljaju granice šta je njihov ugovor, šta će da rade, koliko će da rade i tako dalje. I pitanje za Aleksandru, šta mislite o davanju dijagnoze bez seanse? Provokativno. Pa, to je zanimljivo zato što mislim da s jedne strane da je upravo to usvajanje dijagnoze kao identiteta i je, naravno ja sam govorio sad vrlo ovako negativno o tim nekim stvarima, mislim postoji neki autori koji su to vide na drugačiji način, ali dakle usvajanje dijagnoze može biti, dakle postoje neki istraživači koji su istraživali način na koji se ta terapijska kultura, način na koje koriste ljudi koji su patili od ogromne količine stresa i previše rada na poslu koji izazva određene mentalne i fizičke probleme. I onda su u stvari iskoristili te terapijske ideje da nekako često su davali otkaz ili menjali svoj život i tako dalje. I mislim da upravo to usvajanje dijagnoze može biti
čak i način da se pruži taj otpor. Dakle, ja sam jako izrabljivan na poslu, sada usvajam dijagnozu osobe koja ima ADHD ili depresiju i sada to mi omogućava da postavim te granice u smislu, dakle, sad vi ne možete da od mene zahtevate da radim 78 sati, dakle, ili da ostajem ceo dan na poslu i tako dalje. Dakle, tako da mislim da je to, mogu biti sredstva za pružanje čak i tog nekog političko-ekonomskog otpora na tom mikronivou, dakle, u našim svakodnevnim životima, upravo onda kada nemamo drugi diskurs, ili tako? Dakle, ne možemo da se pozivamo na prava radnika ili na sindikat, dakle, u toj firmi ili ne postoji, dakle, i onda je jedini način, ali tako, da su te individualne taktike otpora. I tu terapijska kultura može imati svoje mesto. Da, to što si spomenuo je zapravo dobro i ono što mene lično frustrira je nemamo bolovanje za neke tako, za recimo sagorevanje ili tako nešto, nego ljudi koji su toliko izrabljivani i premoreni moraju da idu i da kažu lekaru ja otrovao sam se ili tako nešto, samo da iskuliraju malo kod kuće. Sad da odgovorim na ovo pitanje šta mislim o davanju dijagnoze, kako, bez da vidimo osobu, je li tako? Bez seansa. Bez seansa, da. Da, to se nadovezuje na ono što si ti spomenuo, davanje dijagnoze Trumpu i slušala sam dijagnoze o Vučiću i dijagnoze o ovome onome. Koliko god da nisam ljubitelj Trumpa i fašista, to sad nije bitno, nije zapravo društveno odgovorno da se daju dijagnoze bez da se osoba upozna. Znači, to mora da dolazi, ako bismo uopšte sada diskutovali o tome, sa velikim naznakama, hej, ovo je samo hipotetički. Jer moramo da imamo osobu ispred sebe, da razgovaramo sa tom osobom, da eventualno popunimo neke upitnike ili da sprovedemo neki dugotrajni intervju, jer donošenje dijagnoze bez da upoznamo osobu zaista nije etička stvar i ume da bude nekada kao zanimljiva i entertaining. Ima na YouTube-u, mislim, psihologa kog ja sam volila da gledam ranije, nekoga kao, ko je ovi serijski ubice, šta je imao on, šta je ovo što je ovo uradila, ali suštinski nikada ne možemo znati sa sigurnošću koliko god profesionalaca sada da izađe i da govori o dijagnozama koji nisu upoznali tog Trumpa ili te neke druge ljude, nekako je diskutabilno. Možemo imati pretpostavke i neke verovatno donekle osnovane pretpostavke, ali to prosto nije kako radimo, nije validno. Prosto za formalnu dijagnozu je potrebna dobra jedna formalna procena. Tako da. Zašto se u našem društvu nedovoljno pažnje posvećuje asertivnosti ili ti asertivnom govoru? Mislim da bi to mnogo pomoglo učenje tome, svim ovim kasnim problemima, komplikacijama i tako dalje. Jeste, to je odlična stvar i mislim, slažem se sa vama da bi bilo fantastično da zapravo učimo decu o tome. Da. Predmet, upoznavanje sebe i društva. Da, jeste, zato što... Da, umjesto građanskog, da. Slažem se sa tim. Mislim da bi i ti verovatno možda imao šta da kažeš o tome, ali... Pa dobro, mislim da je to nekako... Mi nismo baš društvo koje to toliko ceni, posebno neki tradicionalni slojevi, ali mislim da nisam siguran kako će to biti potrebno. Mislim da su mlađe generacije možda i asertivnije sad već po svojoj prirodi usled nekih faktora. Da, pokreće se taj talas. Jeste, tako da mislim, ja se nadam da ćemo samo ići u tom pravcu. Ono što svakako radimo na terapiji jeste da i učimo klijente tom asertivnom komunikacijom, ali slažem se sa vama da bi bilo mnogo bolje da se tako uči od malih nogu. Tako je, da. Možda još jedno pitanje. Vi ste hteli. Pa dobro, mislim ovo je jedan možda provokativno pitanje, ali kako sam da rekla ranije da ona pomaže ljudima da postigne ono što žele, a ne želi da naute normalne, svoje sisteme, svoje stavove i svoje viđenja. Međutim, ipak psihoterapija u osnovi jeste istorijski, i to su i Sas, i ne znam, i Lang, i drugi neki uzorci, tako dalje, pisajući o odnosu politike i psihoterapije, psihologije, naglasili da ipak to jeste u jednoj funkciji
socijalizacije individuuma koji ima različite probleme, obično socijalno ponašanje, na tome njemu se ipak na neki način, on se mora na neki način socijalizovati i prilagoditi tim principima sistema, znači i zakonima i moralnim zakonima, jer ako neko dođe kod vas, kaže ja hoću neko da ubijem, vi nećete da mu to probavite. Tako. Tome, mislim, morate i pravo da budete precizniji o svojim izjavama, a ne da kažete, mislim... Da, što se tiče vrednostnog sistema i zakona, to su dve različite stvari. Znači, u terapiji ne namećemo sopstveni vrednostni sistem i kako mi zamišljamo kako treba da izgleda svijet, a što se tiče zakona, to je sasvim druga stvar. Mi imamo odgovornost da poštujemo zakon kao i svi članovi društva i zapravo dajemo, mislim da neki terapeuti daju, uključujući mene, informisano saglasnost sa samom početku terapije, da se zna dokle ide ta kao privatnost našeg razgovora unutar seanse, a kada to možda mora da izađe iz tog prostora, kada se ugrozi neki tuđi ljudski život ili čak sopstveni. Znači, kada dolazimo do toga da neko hoće da ubije čoveka, ja neću reći pa dobro, ti se identifikuješ sa tim, samo ti nastavi tako. Ja mislim da to... Budi asertivan. Da, budi asertivan. Pomoći ćemo ti da nađeš oružje. Naravno da se prosto povlači granica između zakona i sad, naravno da postoji određeni upliv i zakona i nekih stvari u psihoterapiju, ali svakako to je ono što sam spomenula više, neka razlika vrednosti i nekih malo ozbiljnijih stvari. Tako da,